Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big den rei Longmai 2023 asai February tarik sanai singnai na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper King in Sam the Call. Itanagar February tarik churuk Arunachal Pradesh kaunai mai Apex Christian Phom Arunachal Christian Forum rui Bharatiya Janata Party government strong anti-conversion law tanu ni mak mai indau na protest azut tat kai khang sa indau kan the Arunachal Pradesh government rui Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act chingkhat phai skill riksanai na tachat hai sinsu ka hau khang la ding la kan mai da nu ni mak mai indau na protest tai tat khang la ding la kan chongi ACF members nun rui February tarik ru khori ka hau na nai dak akhat hai fasting tat kai pni kum na mitwang ek di hai lagan khang mass prayer rally tat kai pni dana sakane protest and march tarik churuk nung ran diang na tat kai pni kalam tu Arunachal Pradesh member rik churuk state assembly rik mitwang ek sin suk hau khang mi mung hai ka phian khang subang mi sang ruye December kum singnai na chi na padai khotai chief minister Pema Khandu Freedom of Religion Act hai rules ka siam tang nge thai sinsu ka hau pani the tuna sa indau kan chonge mi tai Guwahati High Court re September kum singnai na chi na padai khotai bu churuk lung khau rules draft suna finalize sukhang direction tipat kan mai tang ruye ACF president Tarf Miri ri chamla mekhau sakan mekhau mi tong ek hai ka san sunatu freedom to nahi lauba mi tiki mi tai kaling sunatu freedom to practice religion hai lakan khang sumai tan de ituna sakani Miri ri government da pian mak mai indau na Christian mai nun tuang concern mak na khatne chief secretary le Chief Minister da ariu na meeting sulau kan meta thau sulau mak na tat kai khang subami tuna sakane inbu na Arunachal Pradesh government re secularism tong spirit da laukai na tan pat khang subam tongi tuna sakane Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act hai kum sing khat phai skill riksanai na tachat kau Janata Party government PK Thonggon re Chief Minister Phungba Mekan khau pa sulau kan chwangi mi tuang ek tuang tap mai hai rachap akhat khori rachap bai mi khau kalai pat meta thing khang ka siam kan mai ek akhat re mi tai indigenous religion mutnu mai chuang nai mi khau pa sulau kan chongi ACF protest campaign tai mi chuang ek da ka hau mak mai len na khani state khau religious freedom da ngak lau khang demand suna tat kai khangi tuna sakane New Delhi February tarik charuk Delhi Assembly election tong exit polls azu khau Congress re sit khori hian na inphangam ni tong rami tuna predict sugai kan me khau Congress khani Shiv Sena leaders re nu ni mak mai indau kan thi Congress leader nun thailai na National Capital Delhi khau Congress ringam gong sindat ni the tuna sakane exit poll kai mai BJP re AAP khani Congress ta zau si mai tina Delhi khau ngam gong sindat bam nu the tuna predict sulawai kan chongi tiki Congress le Shiv Sena re thu kaniu re Delhi khau ngam gong sindat ni mai swaimak mai di the tuna sakane Congress leader Ajay Rai re cham khau indau kan mai thailai na Delhi khau Congress ta machuang mai mansai inbu kubami tatkan mai assembly election khau Congress re seat akhatna sini ngam makan chwangi tiki asailuan tu seat ka singai na inphang pani the Delhi khawna ramna India kapum kha Congress ta machuang mai inbu kuna bam the tuna sakane Congress leader Pramod Tiwari Rui exit polls prediction da lum khang ma gi kalam thu Congress pot share hai zang na gai kubam me kumna Congress ri Delhi kha government phung pani the tuna lum gai mai indau kane Noni February tarik churuk Luanda Chatang Mai Longmai General Assembly Longmai Part 1 Community Hall Noni District Headquarters kautat kai kandhe Longmai General Assembly kautai Longmai nam kailak Paisnai ringuna churuk khori members phai ta chat rik ta chat inbu ri kwang ka zau laukane assembly khotai ka dai suna ka pang thang ri kwang lung meta zau sin khang migration issues village settlement rights developmental projects land use system numbang khoring da ngak lau khang geo mapping Khani Reserve Forest Banana Festival Khani Bai Mai Intuk Mai Resolution Azu La Lokani Assembly Khotai Namchon Guang Ka Mai Kenan Ka Mai Gailan Chung Ka Mai Zangdai Ka Mai Khani Kasai Kai Gang Mai Kini Rui Convener Ko Convener Recording Secretaries Khani Assembly Speakers Lau Kani Prayaraj February Tarik Churuk Manipur Chief Minister N Biren Singh Khani Katong Cabinet Minister Le MLAs Asagri Triveni Sangam Khau Dui Lupkanthi Mi Tai Gangas Yamunas Khani Saraswati Dui Thuak Tuang Luang Kariu Lau Mai Bam Prayaraj Uttar Pradesh India Khawe Manipur Chief Minister Khani MLAs Nun Rui Triveni Sangam Khaudui Lupkan Mai Tai Manipur Khauchu Sang Mai Akhat Insian Na Lung Insam Dat Khangi Tuna In Biren Singh Social Media Khau Post Laukani
Manipur tung Cabinet Minister Nun Mahakum Festival that kasau kan may pang kautai Forest and Environment Minister TH Viswarjit Kani Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthausum kasau kani kum na BJP MLA Kumbi AC Prem Chandra ni CM Rui Zaimai Changdat kautai kasau kani Infal February Tarik Churuk National People's Party Rui Ketrigaon MLA Sikh Norul Hassan ta Manipur Assembly Legislative Party tung leader khang kada lokante MLA Sikh Norul Hassan ta NPP Legislative Party Manipur tung leader khang kada lodat kan maitai MLA kayisi ma kan metang ruye NPP Party President Conrad K Sangma tung statement hilaina kayisi rui thai magdak na ma kan mekau Hassan ta Manipur Legislative Party leaders khang kada lo Tetuna Sakane, NPP Party's Interim State President Y. Joy Kumar Singh Rini, Sikh Norul Hassan ta NPP Manipur until Working President Kankada Lamoy Kani, Mida Kau Conrad K. Sangma Meghalaya Chief Minister Kani, National People's Party National President Ray, former Deputy Chief Minister, Manipur Yomnam Joy Kumar ta NPP Manipur State Unit Interim President Kankada Laukane, Ning Tau Launui, NPP MLAs Chennai Rui and Biren Singh Government at Machung in Thakang, Lading Lakan Tonge. Tamenglong Ting Night Luan. Nanu bu tarik Chennai kum sing nai na treat na pungu. Lau chuan kalan ting zin nai na ye, sing ba ang ting puk in thane. Nanu bu tarik ta chat kum sing nai na treat na pungu. Lau chuan kalan ting zin nai na ye, sing ba ang ting puk in thane. Tuwai na king in train na king lau me khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate. Chuan gu mai in that way, aside hung to cham hai khawring nga lau day. In chuan kwang ru makai kai me gan rating in sam da la ho. Khadni king lau mai ka thui rui like subscribe khadni share sa lau pdiu khang sang hoi mi tong thei chuan gu thei